Ассаламалейкум, урметли сeyirciler, diqqatinizga haberler programmasi taqdim etildi. Studiyada men Leviza Setbilalova çalışan ve bugün programmada Yılının neticeleri ve yanı prokurorunun tayinlenuvi Kırım Cumhuriyeti Devlet Şurasının sonki sessiyasi olup geçti. Nevbetdagi regional avta Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek Sudah rayonini ziyorat etdi. Yanı yıllık bayramları yanı evlerde da 20'ge yakın koranta mesken sahipleri oldu. Devlet Milletler Komiteti tarafından teşkil etilgen bala yarışı neticelerini çıkara. Bu ve diğer vakalar haberler informasyon programımızda. Bu sene Devlet Şurasının sonki sessiyası devamında Cumhuriyetimiz için muhim olan meseleler bakıp çıkarıldı. Yıl neticeleri çıkarıldı ve gelecek senege büdjet kabul edildi. Bundan daha Kırım prokuroru da tayinlendi. Episi tafsilatlar bizim Nevbetdagi levhamızda. Neticede sessiyada Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası 2017 senesinde Cumhuriyet büdjetini kabul ettiler. Kanun leyhanı parlament birinci ve ikinci okullarda bakıp çıktı. Kaydetmek gerek ki büdjet 2012 senege bakkanda 4 kerege koterildi. Дай Бог, чтобы мы справились. На самом деле, то есть сегодня, наоборот, то есть федеральное правительство по поручению президента выделяет средств больше, чем в состоянии, то есть выполнить работу наши подрядчики и в том числе подготовить документацию наши заказчики, к большому сожалению. То есть, так что давайте так хоть научимся хотя бы работать в этих параметрах своими силами, то есть без посторонней помощи и оправдаем ожидания президента и крымчан. Bundan gayrı Kırım parlamenti Oleg Kamshilovni Kırım'ın prokuroru vazifesini eda ettiler. 47 yaşlı Oleg Kamshilov noyabr 2015 senesi 24 gününden başlap Moskva şehri boyunca prokurorun birinci muavini vazifesini beceriydi. Rusya Federatsiya boyunca general prokurorun muavini Leonid Korjanyok yana prokurorunu taqdim eterek aytdi. Professional çizgileri sebebinden Oleg Kamshilov o'z vazifesini yaxshi bejerir. Sessiyada mesken so'lari boyunca qonun loyihaga denishimlar ko'rsatildi. Мы 25 лет жили в Украине, это никуда не деть от нас, поэтому продлили в комфортных для себя условиях до 19-20 года по большинству наиболее острых проблем. Поэтому для крымчан это очень хороший подарок сейчас. Parlamentning vitse-spikeri Remzi Ilyasov bildirdi ki Rusya Federatsiya qonunlari bo'yicha bir kishining adında uchastok olsa, onun meskenga navbatda turmaga haqqi yo'q. Neticede bir qaç ay evvelsi gражданlar navbatdan tish qolgan problemaga rast keldilar. Немалое участие оказало и работники Госкомнадзора, они поддерживали, они держали такую же позицию, как и мы. И вот нам удалось все-таки вот к концу года провести закон, который говорит о том, что если люди имели участки по состоянию на 21 марта, то есть получили участки, которые выделили в установленном порядке органами власти до 21 марта, это не означает, что они автоматически снимаются с квартирной очереди. То есть пошел обратно. Сейчас этот закон подпишут, через 10 дней после опубликования он войдет примет юридическую силу, естественно, пойдет потом обратное восстановление. Вот здесь тоже надо будет проработать нашим службам, я имею в виду нашим Республике Крым, это местным органам самоуправления, Госкомнадзору в том числе, Совету министров, который занимается квартирой, чтобы все-таки восстановить справедливость и вернуть людей, которые уже сняты с очереди, восстановить в очередь. Sessiyanın sonunda Devlet Şura ogunda 2016 senesinde turgan vazifeler to'liq şekilde bejerildi deb natija chiqarmak mumkin. Abdulla Osman, Fadime Esitmamot, Dmitriy Nizavoy, millet uchun. Rusya Federatsiya Devlet Dumasının mebusi Ruslan Balbek regional avta çerçevesinde Sudak şehrini ziyaret etti. İş ziyareti kesişatında Ruslan Balbek şehir mebuslары yerli sakin ve bazı ictimai obyektlerge yol aldı. Hem de çoğu balalı ailelerge maddi yardım gösterdi. Mevzunu Alime Kaybullaeva devam etti. Rusya Federatsiya Devlet Dumasының mebusi Ruslan Balbek regionlarga iş ziyareti ile eray kelе. Bu sefer gelecek yangi yılnen hayırlamak ve yerli sakinler nasıl suallerinen toqnaşqanlar haqda bilmek için Sudak şehrine yol aldı. Soğuk sala koyndaki umum tahsil mektebi birinci olarak ziyaret etildi. Bu yerde Ruslan Balbek başlangıç tahsilini algan edi. Mektep binasını ziyaret etip mebus hocalarnen de muzakere etti. Sonra mektepke kompüterlerini hediye etti. Hocalar ise bu bahşişqa pek kuvvandılar, çünkü bu mahsulatlarga muhtaç ediler. Этот подарок очень важен, потому что мы сами попросили Руслана Исмаиловича о нем. У нас сложилась такая ситуация, что у нас новый компьютерный класс, но компьютерный класс укомплектован 8 компьютерами. Деление детей на группы происходит при наличии 20 человек.
То есть если в классе 19 или 18 человек, то детки сидят по 3 человека за компьютером. А это очень неудобно. Вообще замечательный подарок, потому что компьютерная техника для современного процесса обучения самая-самая необходимая. Поэтому очень приятно, что это под Новый год, как подарок от Деда Мороза. И плюс то, что действительно в школе очень-очень нужно. Мы будем очень стараться, чтобы оправдать вот такое теплое отношение к нашей школе. Sonra Руслан Балбек Османчық көйне yol aldı. Bu yerде çok балалы айлені зиярет etті. Бүгін Qoran'da bazı қиынлықларға ұғырады. Çünkü ana ve bita babasız 4 баланы terbiyeleyler. Bir yıl evvelsi birden uç evla dünyaga kelgen son babası olarını taşlap ketті. O vaqttan berli hiçbir yardım göstermey. Руслан Балбек boylu ailelerge ayrı dikkat ayırmağa gerekligini kaydetti. 4 детей, 2 в больнице лежат, 2 дома со мной. Ремонт проблема. Детям, конечно, одежда надо, памперсы, каши, все покупаем, все дорого. Руслану Исмаиловичу большое спасибо за то, что он нам помог. Я очень благодарна таким людям. Bunun beraber Osmançıq көйінде Руслан Балбек көй салонына зиярет етіп, балаларға яңы елға бақшашлар кетірді. Бүгін бұл бина қазай алды. Ерлі сәкенлер балалар кереклі кібі шарайтлерді байрамларға азырламақ үшін бұл бинаны тамир етмеге ярдым сұрайлар. Аварийное здание, помещение, в котором находятся наши детки, наше население, это опасность. Зачем мы делаем такие документы, как антитеррористические, правильно, МЧС к нам приезжает постоянно, когда детям на голову падает штукатурка, правильно, когда изоляция находится в открытом состоянии. Я же отвечаю за их здоровье, правильно. Вот. Здесь очень холодно. На сегодняшний момент 5 градусов. Maddi yardımını Laktionovlar ailesi de elde ettiler. Bu Qoran'da 9 bala. Ana babalar kaydettiler ki bir bala ev işleri boyunca yardım etti. У нас все обязанности распределены. У нас даже у младшего есть обязанности, он обувь складывает. И у девочек. Девочки мне уже и по кухне помогают, помощницы. Поэтому легче, потому что они у меня все задействованы. Дети очень любят трудиться, вот, все помогают. Они так и стараются прибежать ко мне и что-то помочь. İş ziyareti devamında Руслан Балбек судақ мебусылары ile көрішті. Sonra Qırımbaşı Сергей Аксеновның адından Qırım pelvanı Jamshid Ismatillаевға Cumhuriyet sport inkişaf etілуіне uyuk ise qoşqаны için teşekkürler bildirdi. Очень приятно получить такой подарок, очень приятно. И сейчас Джамшид Исматиллаев – это спортсмен, который пикирован, спортсмен, который постоянно на выплатах, на стипендии. Это постоянные тренировки, я больше акцент делаю на тренировки. Я практически уже не работаю, тренируюсь, отдыхаю, выступаю. Весной обязательно самолет. Мы сразу попадаем в рекорд Гиннесса, мы уже как бы поинтересовались. У нас уже утвердят это, то есть и поезд. Bunun beraber regional hafta çerçevesinde mebus gражданlarını da kabul etti. Yerli sekinler çeşit suallerden müracaat ettiler. Settar Abdulganiyev sportçularga kureşmek için sport salon ayırmağa yardım soradı. Bu ricaga Ruslan Balbek Kırım'da bir koyde sport salon lehası boyunca çalışkanlara akta bildirdi. Bunun beraber Balaban sport salon Soğuksu kasabasında tıklenecek. Bu yerge hepsi sportçular kelip olacaklarını da kaydetti. Детям нечем заняться, некуда пойти. Школа, дом. Многие плохие привычки выходят из того, что дети остаются без надзора. У нас там организован спортзал, ну так называемый спортзал. Это 2 вагончика и перекрытие. Мы там, как могли, постелили ковер борцовский и занимаемся. Но дети, не глядя на такие условия, всерьез взялись за дело, и за несколько лет у нас пошли результаты. Ребята, мы ездили на чемпионаты Украины самостоятельно, выигрывали чемпионаты Украины. İş ziyareti devamında Ruslan Balbek kaydetti ki Kırım ehalисine yardım etmek bu onun borcudur. Onun için o gражданларның meselelerini çözmege yardım edecek ve onların yaşayışı için gerekli şaraytlarını donatmağa tırışacak. Мы считаем это своим долгом, потому что ведь многодетные семьи сегодня делают, может быть, больше для общественного строительства, чем кто-то, да, потому что они своим присутствием показывают, как нужно быть вместе, как нужно быть в дружбе, вот, в союзе, потому что каждый член семьи старается заботиться об общем успехе и благе
своей семьи. Задача одна, чтобы голос каждого крымчанина был услышан. Поэтому вот этим выездом, то есть в рамках региональной недели, сейчас послушаем, что мы, с какими проблемами пришли судакчане. Вот, естественно, если будут какие-то вопросы, где необходимо взять также на контроль, под опеку какие-то отдельные семьи, там это, возможно, там одаренные дети, да, то есть это вот многодетные семьи, конечно же, будем оказывать эту помощь, привлекая в том числе и социально ответственных предпринимателей. Хатırlatамыз, Ахмеджит Назирлер Шура бинасында Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбекнің қабыл ханесі çalışмақта. Гражданлар эпсі суаллерінен bu yerге мұражат ете білелер. Лимек Айбулаева, Руслан Хохлов, Миллет Ичун. Кефешер махкемесі мемориятның сабық баш муавені Макар Макаровны 3 ярым елға апске алды. Себебі хабар жылықтыр. Қабатланған колония строгого режима деген ерде бұлынажақ. Кечкен сененің декабрь айында Кефешер мемориятның башы Дмитрий Шепетков ве оның муавені Макар Макаров федераль хавсызлық қызметі тарафындан хабарчылық үшін яқаланған еді. Да, Дохус Корантаевның сайыплері олды. Бұл сефер Ахмеджит районында квартиралар дархаталды. Мевзуны біздің мұхберіміз Гүлнара Каримова девам ете. Анақтар беруінің тантаналы мерасимі Ахмеджит район мемориятында кечті. Чық бекленілген евлері Дохус Коранта Чойынчы, Чуйке, Мамак, Новостеловка ve Badana көйлерінде алдылар. Квартира сайыплері гражданларын имтиязлы категориясы. Яни сақатлар, чоқ балалы Коранталар ve әрби әрекетлер іштіракчелерідір. Оларның чоқ қыса айталар ки Украина деврінде мескен меселері ішті чезілмейді. Олар невбетте 25 yıllarca бекледілер. На сегодняшний день я поверила, что существует у нас, что я Бүгін мен ақ құқыларны қорчылаған девлетте яшағаныма инандым. Бұндан ғайры девлетіміз өз гражданлары ақта қасебет еткені көріне. Лене ханымда 3 бала ve 2 torun бар. 2000 senenin Mart ayında o mesken almak için nevbetke turdu. Koranda Özbekistan'dan 1992 sene koçup geldi. 24 yıl devamında kiraga alıngan kvartiralarda yaşap geldiler. Endi ise aile yanı evini abadanlaştıracak. Lene hanım ayta ki onların öz evi olganına hala da inanmay. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Неожиданно так получилось. Мен үшін бұл пек апансыз олып кечті. Яни о қадар ел киралық евде яшап умытым кесілді. Маңа есе сентябрь айында телефон açtılar. Ve айттылар ки сізің невбетіңіз келді. Квартира алажақлар деделер. Мен айретте қалдым. Соңра дигер невбеті келген айлелернен берабер мемориетке чағырып ve әр şeyini аңлатып evlerini көстерділер. Лене ханымға анақтар бермек үшін Ахмеджит мемориятның рейс муавини Руслан Якубов ve Ахмеджит район имамы келді. Олар яны евде бақтылы аят кечірмекні тіледілер. Мы понимаем, что это сегодня лишь первые шаги. Бу бірінші басамақ олғанını аңлаймыз. Білеміз ки бұл лейха өз ішіні иллеріде де девам етecek. Белли олғанını кыбы bu mesele çok yıllar devamında içte çözülmeyip duraydı. Al-Azarda ise 2017-2018 seneleri bu mesken meselesi çözülecektir. Bundan gayrı merasimde Devlet Şurasının reis muavini Remzi İlyasov oldu. O yanı kvartira sahiplerini hayırladı ve onlarga evlerinde sıcak ve muhabbet muhit tiledi. Мына шынчык кечирген мерасим пек, nasıl айтайын, керек дәрежеде ve pek güzel geçti. Çünkü sessiya, Simferopol rayonu sessiyasında son bitirgende bütün депутатлар, bütün iş adamlar, işte bunda kadimleri hepsi iştirak ettiler ve gördüler nasıl iş alıp bardı ve kimge verildi bu anahtarlar. Ve hepsi gördüler bu korantaların işte betinde nasıl bir barıdı kulgu, barıdı koz yaşta. Hatırlatамыз, bu sene represiyaga uğragan gражданларга mesken bermek için 207 milyon ruble ayrıldı. Bu paralarga Kırım'nın çeşit regionlarından 130 kvartira ve 17 ev alındı. Gulnara Karimova, Enver Ablaziz, Millet için. Bundan da gayrı bugün yanı meskenin baktlı sahipleri Seyitli rayonun sakinleri de oldu. Çok yıllar devamında çözülmegen mesele nihayet sonuna geldi. Seyitlerden kelgen muhbirimiz Safiya Şukurova yanı evge kirgen insanlar ile tanış oldu.
Федераль максади программа черчевесінде Сейтлер районында 9 айле сүргінлікке оғраған гражданлар үшін 3 квартира ве 9 мескен эв сатын алды. Анақтарларны тантаналы сөретте Сейтлер район мемориятының башы Сергей Гришко туттырды. Сергей Гришко хайдетті ки бұл вақайны инсанлар чоқтан берлі беклееділер. Вы очень долго ожидали, вы по праву получили уже фактически эту возможность улучшить жилищные условия. И мы хотим, чтобы вы, вот девятка, вы были теми первенцами, теми ласточками, и что на 2017 год количество получателей жилья, потому что эта программа будет продолжать действовать, оно будет только увеличиваться, и финансирование будет для этих целей выделяться. Очень хорошее название, символичное название Республика Крым, территория межнационального согласия. Так и должно быть в нашем едином общекрымском доме. Бүгінгі күнде Сейтлер районында квартира невбетінде 65 инсан турмақта, олар эпысы сүргін етілген гражданлар сырасындадыр. На сегодняшний день это актуальная тема для депортированных граждан, это решение жилищного вопроса. Поэтому хотелось бы, чтобы программа, которая начала свое начало, она действовала и дальше. И хотелось бы поблагодарить, конечно, правительство Республики Крым, хотелось бы поблагодарить Римзи Ильясова, депутата Госсовета, заместителя председателя Госсовета, Руслана Бальбека, депутата Госдумы, Смирнова Заура, председателя Государственного комитета национальностей. И благодаря этим людям программа имеет дальнейшую свою жизнь. Анақтарны алған инсанлар бөлі едиеткенлерге миннетдарлық білдірелер. 91 жылдан берлі бұл нені беклеп отырамын бұл евге. Ақайым өліп кетті қасталықтан, бекли, нерваланып. Ана енді вақыты келді, маға да берділер бұл евні. Бергенлер үшін çok sağ olsunlar, dünya turgaça tursunlar. Biz niyetimize жетtik. 2002 yıldan beri kütemiz. 14 лет. Берілді квартира. Çok sağ olsun администрация, Ленур и все другие. Hepsi şu участвовать еткерлер, hepsi sağ olsunlar. Мудисер Мурат Газиев 15 жылдан берлі бұл вақайыны беклейді. Бүгін әркіші өз құванчыны сақламай. Мудисер Бей үшін сейтлерде бір одалы квартира алынды. Біздің телевизион тақымымыз Мудисер Бейнің квартираны зиярет етті. Мұна ал берген юртлары несі іште мұна о, қардашлар мұнан айтқандай. Сау болсынlar, бар болсынlar, еттілер, әрекет еттілер, әркес елден келген адамдар ярдымдар еттілер. Ебет, анын айтқаны. Жаңа жылға бірдемір балабан бақшы болды. Енді яны ел байрамларыны Мудисер Бей өз евінде қаршыламаға пландаштыра. Яқшы қабер, қуанышлы қабер, жаңа жылдық, анын айтқандай бүйіктен бүйік балабан подарка болды. Сау болсынар епсілері. Несі бегару, Аллах сметсе, жаңа жылларын ұмыт етемен берлерде анын айтқандай бой. Yurtun içinde yan yıldan etme geçti. Hepsilerine büyükten büyük teşekkürler bildiremiz. Sağ olsunlar. Bana yardım ettiler. Kvartiranı ozum korup, ozum beğenip, işte anaytkanday netip, olar buna alıp verdiler. Hatırlatamız, Federal Maksadi Programı çerçevesinde Seyitler rayonu sürgünlükке oğrаған insanlar için evlerini satın almak maksadına 12 milyon ruble aldı. София Шукурова, Санзи Вадинов, Миллет için. Сах районын зерновой койсакина Нефе Сулейманова НДД'n қыздыруф меселесіне раст келмес. О инкишав жемиет тешкілаты тарафындан ярдымны елді етті. Қартына үшін бұл яны ел арфесінде ең бекленілген бақшыштыр. Мевзуну Сабрия Халиляева девам еті. Яңы ел черчевесінде Русия Федерациясы президенті оғынды Миллетлер арамызы себетлер шорасының азасы Ескендер Белялов зерновой койының сакины Анифе Сулеймановаға бір араба одын ве комыр кетірді. Белялов қайдетті ки ватандашларымыз мұқтач олған инсанларға первасыз қалмамалылар. Али Юсуповна rica etti. Айтты, что bu зерновой койында оле bir bitayчык бар, bir өзі яшай. Көмір жоқ екен, одыны жоқтыр, үйі суық, алдық 1 тонна көмір, 1,5 кубометр одын. Да, айтмаға істейім, сау olsun, мұны Ситқалиловлер қол тұтты бұға. Сон аттары завыр, олардың өзін фырыны бар, олар бір оле пішкен құрабиелер, оле незетлі бір татлы шилер оларды жіберді.
Нефа Хаджида бала чағасы yok. Яқында тек қыз қардашы яшамақта. Анифе қартана 30 ел девамында Өзбекистанда заводта çalıştı. 3 yıl evvelsi Қырымға қайтты. Мақсуатларға пара етмей, odun ve көмірні алмақ нефақасына оламай. 62 yaşındaki kadını bugün kıvanç toldura. Ne tavuk sorayım Allah'tan. Anlayalım Allah tavuk hepsini. Baktı olsunlar. Gün olmadı. Hepsi millet baktı olsun. Tavuk olsun. Daha neyse. Bütün ömür hepsi baktı olsunlar. Tavuk olsun. Bana çağır kuanıp yaşasınlar. Yani kartlarda kuansınlar bana çağırını görüp dedim. İnkişaf teşkilatının azaları aytalar ki bugün yardımға muhtaç olğanlarga teşkilat yardım kolunu uzatmağa hazır. Elbette ki koruyoruz teşkilatımız çeşit derecelerde işin girişte sport boyunca, tahsil boyunca koruyoruz. Bugün de içtimai öyle projektine devam etmemiz, muhtaç adamlarga yardım etmekte. Hem de inşallah bu işine devam edeceğiz. Уже мы эту женщину знаем с 2013 года и пытаемся помочь ей всячески во всех отношениях, начиная с пенсионного фонда, с оформлением документации. Öz növbetinde Zirnavoy koşurasının başı Nina Karaseva da yardım göstergenlerge teşekkürler bildirdi. Мен İnkişaf Teşkilatı'na ve onun prezidenti Eskender Ağaға minnettarlık bildirmege isteyim. Böyle insanların yardımıyla insanlar kovanıp yaşay. 62 yaşındaki Anife Süleymanova bugün hakikaten de bayram günlerini geçiriyor. Ayta ki bir-birimizge daima yardım gösterip iyi münasebetlerini kurmak gerekmez. Bu en mühimidir. Fadime Seyitmamut, Sabriye Halilayeva, Edem İsmailov, Millet için. Бүгін Devlet Şurasında Kırım Cumhuriyeti'nin Merkez Saylav Komissiyanın reisi Mikhail Malышев kütlevi malumat vasıtalarının hadimlerine Devlet Dumasına saylavlarının faal aydınlatkanları için teşekkürler bildirip mükafatlar ile takdirledi. Mükafatқа bizim Millet telekanalımızda nail oldu. Millet Teлеканалы Devlet Dumasının saylavlarında yüksek derecede aydınlatkan kütlevi malumat vasıtası Umumrusiya yarışında iştirak etti. Sentyabrın 18'inde Devlet Dumasının saylavlarında Millet Telekanalının hadimleri kun devamında çeşit koşullarından saylavlarının geçişatı ve nasıl geçkenini öz levhalarında aydınlattılar. Yayınlarda 12 saatlı marafon çalıştı. Marafon çerçevesinde her bir saatte haberler çıkarıldı ve Yarımadamızın çeşit regionlarından canlı yayınlar oldu. Neticede telekanalın yolbaşçıları yarışta iştirak etmek kararını aldılar. Jüri azalarının kararına göre birinci yerge bir kimse nail olmadı. İkinci yerini ise Millet Telekanalı ve Yamal Region Telekanalı kazandı. Biz öyle birinci öyle büyük mükafatını aldık ve ben gururlanam. Elbette bu işin bizim millet birinciden o mükafat bizim millet kanalımızın hadimlerge. Çünkü onlar gece gündüz çalıştılar bu hakkında toxtamayıp. Elbette bizge yardım ettiler bizim tesisçilerimiz ve göz önüne alıp bütün şeylerin onlar toxtamayıp bizlerden çalıştılar. Birinciden çok teşekkürler bildirmek isteyim bizim millet çalışkan hadimlerge. Onların mükafatı onlar elbette pek çok çalıştılar. Ben onlardan gururlanam ve ben bilesem ileride de daha böyle seviyede çalışacağımız kısmet etse. Umumi alganda yarışta Rusya Federasyasının 42 subjektinden 138 işler yollanıldı. Onlardan 64 basma neşriyatı, 12 malumat agentlikleri, 56 teleradyo yayınlavları, 6 ağ neşriyatları oldu. Kırım'ın Merkez Seçim Komissiyasının reisi Mikhail Malышев faal iştirak etken kutlevi matbuat vasıtalarının hadimlerine teşekkürler bildirdi. Телеканалам я желаю успеха, я благодарен вам за ту работу, которую мы выполнили вместе, и надеюсь на продолжение. Всего доброго, удачи. Mükafатнен bizim meslektaşlarımız Крым телеканалы да тагдырленді. Сегодня в моем лице получил телеканал «Крым-24», автономная некоммерческая организация телерадиокомпания «Крым». Действительно, на нас, как на самый большой медиахолдинг в Республике Крым и один из крупнейших в России, легла колоссальная нагрузка. Вот. Выборы мы отработали в меру своих сил, возможностей человеческих и технических, поэтому все награды считаю заслуженными, исключительно коллективными. Индивидуальных успехов в нашей работе не бывает. Ersene yarış Rusya Federasyasının Merkezi Seçim Komissiyası tarafından ötkürülü. Yarışın esas maksadı kütlevi malumat vasıtaları saylavlarını taraflama ve objektif aydınlatmağıdır. Mobilya Yuprusan Haklov, Millet için.
Oyun номерлары, yarışlar, бақшышлар ve elbette ki yanı yıllık narad. Bugün Halklar Dostluk Evinde Devlet Milletler Komiteti tarafından teşkil etilgen balalar için bayramı olup geçti. Onun ketişatı hakkında bizim muhbirimiz Sultani Medjid tarif etti. Yanı yıl arfesinde Kırım Cumhuriyetinde çok yarışlar, konsertler ve balalar için çeşit bayramlar geçirili. Yarışlardan biri noyabr ayında ilan etilgen Naş Многонациональный Крым adlı yarış. Bu yarışta 3'ten 10 yaşkaca balalar iştirak ettiler. Bugün Halklar Dostluk Evinde balalar için büyük bayram yapıldı. Büyük narad, ayaz dedi, harhız, yarışlar, oyunlar ve elbette yanı yıllık bahşişler. Спасибо вам за участие в конкурсе. Пожалуйста, всегда оставайтесь такой, научите всех детей любить Крым и, как вы сказали правильно, чтобы разные люди разных национальностей только дружили, никогда не ссорились. Merasim Devlet Milletler Ara Komiteti kol tutuvunen keçirildi. Komitetinin reisi Zauр Смирнов balalarını yanı yılnen hayırlamağa keldi. Я хочу, во-первых, дети, сказать вам всем спасибо за то, что вы приняли участие в нашем конкурсе. И тем деткам, которые сегодня пришли, тем деткам, которые не смогли прийти, но мы обязательно встретимся со всеми. И я вам хочу сказать, что когда мы этот конкурс задумали, то мы, наверное, рассчитывали какое-то жюри, знаете, что будем выбирать лучший рисунок. А когда мы все ваши рисунки посмотрели, то мы поняли, что все они такие хорошие, такие классные, что нельзя никакой рисунок от другого выделить. Поэтому сегодня мы говорим, что все участники этого конкурса, рисунка именно на тему «Многонациональный Крым», они все победили. Hediye verdim 5. sınıfta okuyorlar. Bu yarış için onlarının anası aytı ve onlar anda iştirak etmeye istediler. Hediye verdim öz resimlerinin esas gayesini bildirdiler. Рисунок называется «Цвети и процветай. Наш многонациональный Крым». На этом рисунке разные краски, разные цветочки. Это значит то, что все мы разные, но живем в одной стране, в одном государстве, и все мы должны помогать и поддерживать друг друга. Это очень хорошо, конечно, что устраивают такие праздники, потому что к маленьким детям всегда должны прививать любовь, говорить, что народ это самое главное, то, что должны все поддерживать, любить, и такого зла не должно быть. Я нарисовал про то, что наш Крым многонационален и что их общий дом всех национальностей – это Крым. Вот на этом рисунке изображено дом, и в нем разные национальности. И на двери написано на 3 языках «Добро пожаловать». Мне понравился этот очень конкурс, мне понравился Заур Смирнов, он говорил очень теплые слова. Egizlerinin anası Dilara Sufyanovanın sözlerine göre balalar öyle merasimlerini kaçırmaylar ve Dilara Hanım onlarga kol tuta. Böyle tedbirler men beylesem bizim keleceğimiz için pek mühim. Bizim balalarımız mana böyle muhabbetlik muhitinde o'ssalar, o kadar güzel halkımız, o kadar birligimiz güçlüce olacak ve men balalarım her vakit tırışam böyle yarışlarda iştirak etmege. Çünkü bu tek maddi bahşiş değildi, bu hem terbiye. Aytalar balaga ne kadar çok dikkat ayırsan, para ayırganın mühim değil. Ne kadar çok dikkat ayırsan, o kadar güzel terbiye veresin balana. Ana men her vakit bunu düşünüyorum, her vakit balalarıma çokça vakit ayırmağa, çokça dikkat ayırmağa tırışam. Bundan da gayrı yarışının iştirakçılarını belli Kırım Tatar yırcısı Zarema Hanım hayırladı. Onun fikrine göre böyle merasimler pek mühimdir. Для меня дети это самое главное в жизни. Ничего нет дороже для любой матери. И даже для нашей земли, для нашего Крыма, дети это наше будущее. И давайте их поддерживать, давайте им помогать. Пусть растут они во благо нашего мира. Tedbirinin sonunda Kırım'da nam kazangan sanat erbabı teatral studiyasının reberi Nadezhda Martınova Zauр Smirnovga Strelets Yıldız takımında Согласие Yıldız'ın adındırıvı hakkında sertifikat bağışladı. Sultani Medjid, Akim Bekirov, Millet için. Şimdilik bu olgan malumatlarımız edi. Haberlerinin nevbetteki çıkışı saat 20:30'da olacak. Kaçırmanız, akşamlarınız rahat geçsin. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.